Let's continue our lesson this afternoon, kakabsat, that a timeless principles from a seasoned man of God. Dati na i-share ko ito, bigat kat awampay nga kagudwana, not even half. Anyway, let's move to number 1 category, supplications and prayer. Letter A, nothing of eternal value can ever be accomplished apart from prayer. Letter B, prayer, don't leave home without it. Letter C, pray for your works and everything will fall under proper order. And fifth, nga nakita tayo ito'y bigat, kat detay prayer nga, Lord, think through my mind, speak through my lips, see through my eyes, listen through my ears, love through my heart, work through my hands, walk through my feet, be glorified in my body today. Let's continue. Jemay kapat, letter D. I always hear this from Pastor June. Kunana, may mayat ti agkarkararag ngem agdandanag. First time I heard this statement from the late Pastor Amayon. And he used to tell us this statement. Ngem in application, kung kunano ka ni Pastor June, may mayat iti agkarkararag ngem agdandanag. 1 Peter chapter 5 verse 7. 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care upon him, for he careth for you. You see? Ti pa nagdanda nagkakabsat kat awan ti maitulong na ka DJ sitwasyon. At adalaeng iso ti mang pagkapoy, ken mangdadael kada tayo. Ngem ti pa nagkararag, mabalbaliwan na iti sitwasyon. So let us say it all together one more time. May mayat, ti agkarkararag, ngem, agdandanag. Letter F. Dedigat pa isa akararag, nano, adadigid, pray over, nano kwa kakabsat. I usually hear this statement, kunana no kwa. Bakudan nakam iti ayat mo, Apo. Put a wall of protection between us and the enemy. Gusto ba? Yeah. No, aday kararagan na kat ada DJ pag-pray ng aspect and then kunana no ko nga inayon, bakudan na kami ti ayat mo, Apo, kunana. Kahit nga sa wen, awan ko mati anyaman na problema uno karit iti panagbiag nga makadupir kada kami, gaputa ti ayat mo iso ti manglawlaw ken mangsarapa, isot sarip dami. Put a wall of protection between us and the enemy. This is a prayer for preservation. Kararag iti panang preserba iti Apo kada tayo. Psalms 121 verse 7. Psalms 121 verse 7. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. Nakita yo? Ti Apo preserbaan na ka iti amin a kinadakes, ket preserbaan na iti kararwam. Praise God for that. Amo yun, everyday kakabsat, we are under the enemy's attack. Ti biyag tayo, dagiti anak tayo, pamilya tayo, ti pastor is also under enemy's attack. Dagiti agserserbi iti Apo. And that is why it is crucial that we ask the Lord, ket kunatayo, Apo, mangisaad ka iti pader nga nagbedngan mi iti kabusor. Kahit nga sa wen, preserbaan na kami, Apo Diyos. Proteheran na kami. Let us pray for that. Amen? Shall we all say it together? One more time. Ready? Go. Bakudan nakam ti ayat mo, Apo. Put a wall of protection between us and the enemy. Praise the Lord. Hintay dyan number 3 category, on soul winning and missions. And mabaling nga ituloy ko ito, digiti da dumakakabsat iti prayer. Let's move to soul winning and missions. Naadal tayo, imuna ti bigat,
it's not the seating capacity, but the sending capacity of the church. Nabintas ti church nga adu iti attendance na nga agigimong. But that does not mean nga ma-fulfillan DJ commission ti Apo, which is to go and teach all nations. Mapan ka digiti amin nga nasyon, munulog lugar, komunidad. So, it is the sending capacity. The value of a single soul is worth more than the riches of this world. Number 3, or letter C, is this. He would always emphasize, if we don't evangelize, we will fossilize. Diba? If we don't evangelize, we will fossilize. Amoy ka na sa fossilize, that represents death. At a fossil yun eh. Fossil kat the remains of the dead. Tultulangan. Digitay na batin tay natay. Fossils. Traces of death. So, nuhan nga evangelize ti church, matay, kayat na nga sa wen, ti biyag iti church, malaksid iti giving, which is the life of the church, is soul winning. Panagiragpat kadigiti karkararwa. Kayat na nga sa wen, if the church stops to win souls, it stops to be a church. Meaning, haanan pa'y kakabsat, anapay serbina nga church, no hamutin nga soul winning. Isla kuma, anat serbina pa'y kakabsat nga life-saving station, hamutin mapan agsagip ka, digitay malmalmes. Anat serbina pa'y nga barbershop, di mo nagpukis. Anat serbina pa'y nga rod nga restaurant, di mo agserbin iti makan. Anat serbina pa'y nga lighthouse, awamot silaw nan, kat adot madisgrasyan. So anapay ti serbinan kakabsat nga church, no haan nga agiragpat ka digiti karkararwan. Amuyo, digiti inted ti Apo nga buildings, kan properties tayo, are not the end. They are only the means to an end. No, it's not an end ko na tayo. Hangay so digitoy iti primary nga, hangay so digitoy iti end goal. No, digito inted ti Apo nga facilities, kan properties tayo, into di Apo nga means, wano tool, tapnon iti kasta, ket adupay iti may yasyer nga tattao iti Apo. Ket praise God, inikkan na tayo, dagiti napipintas ken dadakkel nga facility. Ngem, no saan tayong agawis, no saan tayo nga soul winning kakabsat, matay iti church. Revelations chapter 2, verse number 4 and 5. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Pinanawa mo tunti ayat mo. Ano dito first love nga ibagbagana? Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works. Babawi kag, subli kag at aramidem, digidiim mo na. Ano dito ibagbagana nga imo na, daytoy iti bilin iti Apo. Ti panagiragpat kadagiti karkararwa. So if we don't evangelize, we will fossilize. Let us determine as a ministry nga kadagiti umay nga tawtawen, kastoy man nga pandemya kakabsat, ngem masapol nga dalata iti front tayo iti panagiragpat kadagiti karkararwa. Next, letter D. Every person without Christ is a mission field. And every Christian is a missionary. Ti bawat tao nga awan ti Apo kengkuana mission field. Ano ka na sound ti mission field? Akat iso target tayo. No kuma business, iso target market mo. Kalang kumano DJ negosyom kat may isang product, ti pangidasaram, di kita amum nga agkasapulan. Nang nangruna nga makasapol. Nawatan nyo kakabsat? Kala ko mano ti product mo kat makan. Akat inka ka, di kita agkasapulan. Kat sino kumatawa, di makasapul makan ita. Di kat aming nga tao. Iso nga di makan, maibosa, maghata nga tao sapul tao. Kat
Ti mensahe tayo, ti Apo, Jesus saves. Aming nga tao nga awampay ni Kristo ti biyag na masapol na't maisalakan. Iso target tayo kakabsat. Sino di gitoy? What does that mean? They are our friends. They are our families. Okay? Dagiti kakadwa tayo iti trabaho. Mission field. And that makes every Christian a missionary. So deti ko natin nukuha nga, I am a Christian who happened to be a businessman. At taure da kay je business, irapin mo latang i-share iti ebanghelyo. Missionary ka. I am a Christian who happened to be a student. Taure da ka je eskwela, may i-share mo ti gospel because you are a missionary. I am a Christian who happened to be a teacher. May i-share mo ti gospel because you are a Christian and you are a missionary. Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Acts 1:8, kuna ni Apo Jesus, but ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you, ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. You see? So every person without Christ is a mission field, and every Christian is a missionary. Amen? Oh, missionary kayo mo lang? Are you doing your work as a missionary? Are you sharing the gospel? Oh, to whom did you share the gospel recently? Siya sinot na ka-isharam ti gospel. Siya sino iti dapat nga pang-isharam iti gospel ita. Okay, let's go continue on the fourth category about serving God and doing His work. Itay bigat, naadal tayo, di letter A. Ay, di ko na ni Pastor June, I just thank the Lord for allowing me to have done a little part in the ministry. B, only eternity can reveal the works that we have done. In continuation, letter C, that is a very important principle. Only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Dito iti kinanta tayo iti bigat kakabsat. Oh. Dito may sa nga biyag aglabas. May sa lang nga biyag ti adda kada tayo ket aglabas ton. Ket no anya laeng tinaaramid tayo nga para ti Apo isulaeng ti mataginayon. Husto kakabsat. Ta amin nga banag nga naindagaan, mabati mo't kakabsat, dito'y daga, awang may tugot tayo di eternidad. Tilang danunan tayo ijay, dagiti banag nga inaramid tayo, para iti Apo. So asesem ti biyag mo ita. Mano iti naaramid mo nga para iti Apo. Wano asesem ti biyag mo kat kunam, anya ti mabalin ko nga maaramid, para iti Apo. What can I do for the Lord? Oh, have you asked yourself that question? What can I do for the Lord? Because that's the only thing that lasts. Hebrews chapter 6 verse 10. Oh, for God is not unrighteous to forget your works and labor of love, which ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints, and do minister. So laglagi po nyo kakabsat. Dagiti na indagaan nga glories, parangal, achievements, nasayaat digiti nga banag, ngamha mo maitugot di langit. Oh, awards, medals, popularity. Listen to now, young people. Kasi ang runa no umul-uli ka talaga nga agapura ka nga dete, no anyat passion mo kat isuti talaga nga papanan di riknam. But you have to realize this. Only one life, may salang tibiyag mo, ket aglabas deta. Malpaston. And only what's done for Christ will last. I started preaching at the age of 14. If you are 14 years old, I was 14 years old when I started preaching. You might say, what can a 14-year-old can do? Well, there's one thing that I have done. I have done something for the Lord Jesus Christ.
Oh, if you're 15 years old now, no 15 ka kat bumaro, bumalasang, deti agbali no kat boses mo, agdumamot, agsabali, DJ kas lang urge mo, no DJ, desire mo, no DJ kas la passion mo, kas may isang agtutubo. So, as a Christian, do not be governed by your feelings. Do not be governed by your flesh. Be governed by this principle, kat kunam tibagim, habang nga ubingak, napigsaak, adagundaway ko, anati mabalin ko nga aramiden apara iti apo. Saan laeng nga para iti pagragsakam, ti pampanunutem. Wano paglanglang ayam, ti pampanunutem nga ubing. Agtutubo, panunutem, di maaramid mo para ti apo, nagsayang nakapigpigsaka, kapigpigsaam. Oh, te ko na ako basketball uray 4 hours, bisikleta uray agbalmalam, kakabsat, no kumama pa nagtaltalon kat dure agbalmalam nga aggapas, kat anamat ti maaramid tayo nga para iti apo. Amen? Only what's done for Christ will last. Okay? Next, dito kakabsat, nakapimpintas nga prinsipyo, iti panagserbi ti apo, ta amuyo kakabsat, ti panagserbi ti apo kat by faith, kuna tayo, by faith. Okay. Dito kakabsat, letter D. Ito. Read. If God is your partner, make your dreams big. Nakamuno, dreams uno plans ti right word na dijay. But if God is your partner, make your dreams big. No ti apo ti kadwam, kat partner mo kadayta nga trabaho, dapat idakdakkel mo iti agplano, taday jay partner mo nga ni Apo Diyos, awan iti narigat keng kuanan. Kasla ti arig na, no batit jay planom, kala insulto ka na Apo Diyos, kalang ko na ti Apo, paunay kamutan, detalat planom, apa isukad lat kayak nga maaramid. It's an insult to me because I can do bigger than that. Parang ganon. In Genesis chapter 18 verse 14, is anything too hard for the Lord? Kailan nyo absat? Awan tinarigat para itiapo. For men it is impossible, but with God it is not. Isungarod nga di J. Kapilya, J. Claveregat, kas J. Kadakkel ng kakabsat. Kalati arig, nakat plano ti 30 years, 40 years, 50 years pa siguro. Ti kalagdana kakabsat, kat na i-propose nga aging ganat 100 years. 100 years ti kalagdana, kita nyo deta, kita nyo to di alad na kakabsat, kat 100 years ti kalagdana. Pati JCR kakabsat, hanga di kita temporary ti ikabilang, pang 100 years an. Why? Why plan big? Because our God is big. He is bigger than our plans. He is bigger than what we can ever think. So itibiyag mo kakabsat. Anat planong ti panagbiag? Akat ang plano ka ti dakdakkel kasi ti apo kakabsat, awan ti narigat para kang kuana. Kuna na Romans chapter 8, na itid na iti bukod na nga anak. Ananto tihan na maitid king ka, kalakad jay ti kayat na nga sawan. How shall he not with him freely give us all things? Hanadakas iti agkaroon ti holy ambition, na santuan nga pangarap, ti madi kakabsat ti carnal ambition, na inlasagan nga ambisyon. Ambisyon nga mangyadayon to ken ka ti apo, DJ ti carnal. Ambisyon nga mangyadayo ken ka ti panagserbi ti apo, carnal ambition DJ. Tinapintas kakabsat, holy ambition. Amen? Kas na kumakadakay ta Australia, akat kunayo mo takat kakabsat, kunayo sa sarita kayo mo. Hanadakas nga ti masangwanan nga aldaw, kat ago patay tumutan ti kasla iti Hawaii. Ti dakdakkel mo't nga pagrentaan ta, agaberage tay tumot ti 50, hanatay tumalaunan dito mission house. Napintas deta nga ambisyon, Nelson. Brother Michael, Dexter. Holy ambition. Para ti apo, ambisyon nga para ti ministry. Kita yo? If God is your partner, make your plans big. Next.
Letter E. God's work, done God's way, will not lack God's supply. Deta. Ti trabaho ti Apo, nga inaramid, kakabsat, according to God's ways, haan nga human ways, haan nga personal, no dikat, ti Apot mangiturturong, ti Apot mangidalan, ti trabaho, nga ti Apo iti, agpanpanuray kan mangidadaulo kakabsat, kat sigurado nga hanto agkurang kakabsat. Ti Apon to timang supply, kasi ti Apo iti agpanpanuray, isut masurot. Di pagayatan na isut masurot kakabsat. Isut tinaaramid, di kayat ti Apo. Eket nakita ti Apo, nagsayatan ta, dating nga church ko, dating nga pastor, di pagayatak ti isayangkat na. Eket napaidam to nga ti puso ti Apo, hangkid di nga dinantukot ko na, i-provide ko ti kasapulan na, kasi di pagayatak kat isut isayangkat na. O, di planok kat isut ti ipatungpal na. Amen? 2 Corinthians 9:8. Oh, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. So, dito yung kakabsat. Kung natin, lalo plano ni Pastor June katkwa. Dete kastoy kuna naket dakkel kakabsat nga kaslang dete arapaap nga para ti Apo ngem kunana no no. God's work done God's way will not lack God's supply. Ti Apon to timang provide kunana. Amen. Okay, F. Sumaron no kakabsat, dete pa napintas pa nga challenge. Attempt great things for God. Expect great things from God. Deta, attempt great things for God. Expect great things from God. God specializes on the impossible things. Actually, dito kakabsat is a quote from William Carey. William Carey, the great missionary to India. Kat, siyempre, it's a great challenge to William Carey to do the work of God. Ijay India kakabsat. Ngem iti nagbalin nga moto wenno kasla motivation na ket daytoy. Attempt great things for God. O agambisyon ka ti dadakkel nga banag nga para iti Apo. Amen. Ugat no Kristiyano ka kakabsat ket awan man ti personal nga ambisyon mo, kakabsat makipagambisyon kalatan iti ministry. No anya iti vision ken plano ti ministry, kung namutan ti bagim, kayat kut makipaset, dayjay mo ti ambition mo. Amen! Kasla kumaidata ko natin ito, ag building project tayo yan ti bakara. Apo ti ambition ko kat kwa, siyak kumat makaited, dayjay si bubukil nga atop na. Oh, it's a good ambition, take part. Be a part of this vision, katisot pagbalinam nga ambisyon, attempt great things. We have seen the Lord do great things. Let us attempt greater things and therefore expect greater things. Oh, ti Apo kakabsat, hanatay ito nga paayan, detat kayat nga asawan. God will not fail. Oh, expect great things from God. Luke chapter 1 verse 37. For with God, nothing shall be impossible. Nagpindas deta kakabsat, pagbalinam nga life verse mo. Oh, tapnon amin nga aramidem planom iti panagbiag kunam. Oh, with God, nothing shall be impossible. Dayti nga aramidek, tinaintawan, kasla imposible, kasla ang angaw, ngempudno, because with God, nothing shall be impossible. No, dati problema yung itatagakabsat, i-claim yung data. For with God, nothing shall be impossible. Ikararag mo lang, ibagam itiyapo, isaritam kang kuana, and with God, nothing shall be impossible. Amen? Okay. May kadwa ay sumarunong kakabsat.
Deto, itad kung ti background na, deto nga banag. Deta. Letter G. It's a crime to leave the ministry. It's a crime. No crime ko nam kita. Kasla dete, maikaso ka kuma eh. Violation, no dakas. It's a crime to leave the ministry. Ti pakasaritaan na dete nga statement ni Pastor John Kakabsat. Back in 2002, naggapo kam sa US, nakikontestak iti preaching competition, world champion by the grace of God, nagawid tayo. Ket iti sumangput kam dito at damot ten dedi petition, dete appointment ten kakabsat. Tapnon, ma-interview kam to niyan ta US Embassy. And during that time, I was what? 18 nagsapela idi. Deta, 17 years old at 2002. I was only 17 years old. Ket qualified akpelang. Ngem ko na ide. Anat kun tayo nga mapan ije Amerika, panawan tayo deti ministry. Gapulaeng, kasla ti kwa kat panawam je ministry, gapulaeng de je personal mo, kalakat jay tiket ng asawan. So ako na nagat, it's a crime. Kumbaga kat imbilang na iti sarili na, inbilang na iti bagina, nga DJ panang panaw na, nga dete irresponsible nga panang panaw kay nasawan, kat kaslang criminal isuna nga dete, kaslang pinanawan na latan jay ministry. It's a crime to leave the ministry kunana. Iso nga, years later kakabsat, nag-change iti plans, ket nabati ak kakabsat, so numampay napanda 2007, 4 years later, haanan nga crime di papanda kakabsat at adan abati. Nga mangkita ti ministry ket iso day giant siyak mutteng kakabsat. Numampay narigat idi. Ngem at least adan abati kakabsat nga magpastor mangipatuloy deti ministry. So nga deta kakabsat ipakpakita na laeng iti pateg. Ti kahit nang ipakpakita detoy, we must take responsibility of the ministry. Hantayo baybayan iti ministry. Deta ti kayat nang asawan. 1 Corinthians chapter 4 verse 2, it says, 1 Corinthians 4:2, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. No faithful, kakabsat, hantayo nga dapat pabaya. Iso nga kanayo nang ipagpaganatgat kakabsat. Permit unget na nung nakarugrugit ti kapilya. Nakarugrugit ti CR. No adda digitay na perding kat dila matarimaanan. Anak ko na kat anak ko kunyo. Marakrak dito yan, di kay manlag panunot, di kay agsipot. Because ti puso na kakabsat, handa kayat nga digitoy nga inpatalag ti Apo ket mabaybayan uray maysa. Handa kayat nga damabaybayan kakabsat. Kasla DJ not willing that any should perish ko na naya. Puso ti maysa nga ama. Kakabsat. Handa kayat. Idiyun unanan ti kakabsat ket digiti lugan idigat digiti lang motor. Second hand na lugan nga paunay nga annad ng kakabsat. No siguro han nakamlang inikkan ti Apo. Digiti si Marsaruno nga luglugan nga kabbaro. Ay, baka aging ganat tapelang kakabsat at dapela digita nga lugan. Ti kinaannad na. You know? Kasi han na kayat nga dati maperdi kakabsat. Kastamot ti panangipateg na ti church. Kastamot ti panangipateg na. Iso nga, ikarkararag ko nga kunak Apo. Kas jay kumamot ti maalak nga puso. Kas jay kumamot ti maala, digiti papastor Apo nga puso. Nga digiti members, digiti ni believers, awan ti mabaybayan, matutukan, ma-follow up. Kasi hana dapat nga mabaybayan. DJ ti kayat na nga sawen kakabsat. So it's a crime to leave the ministry kunana. Hana dapat ang mabaybayan. Amen? Huwag magpabaya sa ministry at sa ating tungkulin. Amen? Okay. Kakabsat, kabig tayo. Kabigan tayo. Letter H. Dito yung nakuha, statement na. Kat recently, ibagbaga na dito. Iyon unamlat ta, ti para ti Apo, ken ti ministry,
Isarunon to ti Apo ti parakeng ka. Amen. Oh. Ala kakabsat, ada na isang sakay na blessing, but you know, kuna ni Pastor John, iyon unamlata iti para iti Apo. Oh, ket na iyon una digiti para ti ministry kakabsat. Isarunon to latamot iti Apo ti parakeng ka. Deta ket prinsipyo na pelang nanipod di mangrugi ti ministry kakabsat. Isu nga idi, nang rugrugi dito yung ministry kakabsat, mano nga tawen, awang bukod na nga balay. We just stayed in the pastoral house. Kat saan nga nagpangarap, idi kakabsat, nagkaroon ti bukod na nga balay, kasi ti puso na latta kakabsat, kat basta at the church building, basta da paggimungan, basta dalakat pagyanan, okay deta. Oh, it was not only after, 15 years. 15 years hindi dito, ay ba? 15 years later, less than 20 years. It was not until after 20 years nga tiapo ket in-bless na ni Pastor John, isu nga nagatang deti property ditoy, deti abay ti kapilya. Deti makindaya kakabsat. Oo, makindaya nga kastan. Ket idinagatang na, agat awamot pa iti pagpabalay. So naininutan. So nga tatagakabsat. At dan iti personal nga pagyan ng da Pastor John, property and house, di tagakabsat. Ket hanadakas nga rewardan pa iti Apo ti adu isuna. Amen. The fruits of his labor. Ngam day jelat at prinsipyo na, hambo nga isut ambisyonam ta para ta bagim, hang isut umuna. Hang isut ambisyonam jay para ti sarilim. Day jelat ta para ti ministry, jelat ta para ti trabaho iti Apo. Makamunto na tamot iti Apo, nga mang subad, mang bendisyong king ka in His time, in His ti proper nga tiyempo na. Kat nakitak deta kakabsat, 36 years old na kon. I have seen that happen in the ministry kakabsat. Kat talaga kas na itatanay kita nyot pa nakaisagot na deta kapilyata ita klaberya. What a blessing. Kat na naisagot deta pasukin. Lawag. Nakapimpintas deta property ita itata kakabsat. Kat hanadakas nga talaga nga bendisyonan mo't iti Apo ti para ti personal na nata. Makita yun lang kakabsat everyday dito. Talo. Next week, talo ta. Gigiddan nga supervisan na kakabsat nga project. Talo kakabsat. Isong dako may di pasukin ngagbambantay, tawtawagan ng Pastor Dennis, kasarsarita ng tuman ni engineer, para kadeti may sama na kasla sumaruno kakabsat nga banag manan. You know? With this, hanadakas kakabsat nga, ti Apo kat i-bless na isuna. Ngam, iti puso na kakabsat, nung makitam, dayjay nga talaga iti adaging kuana. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Iso nga deta kakabsat, laglagi pun tayo. Amen? Si bibiyag kayo nga dayan tasum, kinantaman. If you are still there, next slide. Amen. Iso deta, iyon unam, latati para ti Apo, ken ti ministry, isarununan to, iti para ken ka. Intay dyan number 5. Mabaling nga ituloy kung to ka, digiti sumarsar no nga gimong latang kakabsat. Other practical things in life. Okay? Other practical things in life. Naalata ita, it's not what you expect, but what you inspect. Practical things. Letter B. Honesty is the only policy. Honesty is the only policy. Adaw ti pagsasao, honesty is the best policy kunada. Kuna ni Pastor John Haan. Honesty is the only policy. Idi kalman. Kat imay da Brother Enan. Kat na istorya na kakabsat, di jay kabsat na nga nagkaroon iti problem. Kat she is honest. Amo na kakabsat between her and the Lord. Kat nagkaroon iti kaso. Kat nagragsak kay may nangipadamag di kalman, nangabak iti kaso kakabsat. Imbless ti Apo di honesty na. You see, it pays. Kung kunana na kuwagat, it pays to be honest kunana. Ham mo mabalin nga balikugan, di jay ti word na ka.
hamo nga balikugan, hamo nga, anati kunana, hamo nga kuan talintag, kunana, hamo nga balising-singan deta, lintag, tag subliking ka deta, kunana, ag bumerangking ka. Masapol nga, surutom latta ta usto, surutom latta ta kinapudno, day JT word na, John 8:32. It says, and ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Awan danag mo no usto, jay naramid mo. Awan danag mo no jay pudno, tinagtakdiram. Awan danag mo no nalintag, jay naramid mo. Ure anak ko na tao, kunana no ko, hangka mabuteng. Ure anak ko na tao. No usto, jay naramid mo, nalintag ti imatang ti Apo. Awan danag mo. In addition to that, kunana, 1 plus God equals majority. Nagasumpay deta. Urehan na maki-anamong kingkan ti aming nga tao, no kaduam lakat ni Apo Diyos umdasan. 1 plus God equals majority. What a blessing. Di ba? Nagpipintas digito yung wisdom ti panagbiag. Uri, agbasbasa kat Biblia, no awan mga kasto nga insight akat hamo may aplikar ti biag mo akas Kristiyano. Ngam no, adamang nga kakasto nga insight kakabsat iti sa uti Apo kat umdas da nga dete pagbalinambot nga prinsipyo. Ayan. May ikatlo. Nanapin na sa praktikal nga surutan. Following God, you can never go wrong. Following God, you can never go wrong. Ti panang surut mo ka na po Diyos, di kan tupulusag kamali. Nagpintas deta kakabsat nga assurance. No lakat ti apot surusurutem kakabsat, awan pa nagkamalim. Hanga kamali, dayjay nga inaramid mo, nga panang surut iti Apo. Saan lang nga dayta nga banag, pag-prosper na kata, Joshua 1:8. Ano ti kunana di Joshua 1:8? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Di panang surut mo iti sao iti Apo. Anak ko na, agbaling kanto nga narangay, ket magdan ka iti good success. Thou shalt have good success. Iso nga no, surusurutom ti Apo, hamo dapat nga panunutan nga, mali samot deti, kastoy nagadot problema, kamalin samot, following God, you can never go wrong. Iti anyaman nga aspeto ti panagbiag, surutom ti Apo, hangkan to agkamali. Amen? Ngam no tabagim ti surutom, no ti opinion ti sabalit surutom, no dingdinggem kakabsat, dagiti na usto nga advice ti tattao agkamali ka. Ngam no ti advice, counsel ti Apo iti dinggem, di kan tupulos agkamali. Amen? Okay. Dito yan, nakapimpintas. Letter D. Dito. Many years ago, in-preach na ito, Perme, Filipino time is always late. Indian time is never show up. In-Indianan na hana nakisimmi puti. Now, adamang basbasa yung statement, iso deta, American is on time. Ngam ko na, Christian time is not on time. Christian time is 15 minutes before the time. Ano ti makpakita na data kakabsat? Saan laeng nga ti value ti oras, ngem ti panagsakbay. Kunana no kwa, data kinapangtual mo, punctuality kunana ti English, anak ti punctuality. Data kinasapam, uno kina on time mo kadagiti schedule kan appointment kakabsat, it speaks of your character. It speaks of your character kunana. Iso nga ladaw-ladaw tayo tigimong, kunana ide, kakabsat, ipagpakitam lat karakter mo a Kristiyano, kunana, paunay de, nga saritang kakabsat, no, di ka pala marumrumag kakabsat, no, natanggan ti ulo mga Kristiyano, kunana, agladaw-ladaw kayo nga Kristiyano, agladaw-ladaw ka nga miyembro, ipagpakitam lang, ti madi nga karakter mo nga miyembro, kunana. Kat talaga kakabsat, no kinayang kayat ti oras ti umay panakigimong, adda sumangpet no madamat pakantan, adda sumangpet no after offering, tapnohan na makapag-offering, adda sumangpet no umay mangrugit preaching,
at datay sumangpet, doxology, kakabsat. Unuhaan, ti sangpet na closing prayer. Kapuot kapay kakabsat. No kasta iti kalidad, iti church, makitam, awan improvement na. Awan progreso na. Ta DJ basic, fundamental, nga ingredient, iti disiplina, nga prerequisite, ti panagrangay kakabsat. Iso deti on time, kat awan. Nakita? Oh. So ako na nagat, sa nabali nga sikat agur-uray, ngam ta sikat pa ururay ko na. Iso nga, nasakbay. Iso nga kakabsat. No hantay pinagbalbaliw, agbalbaliw tayon. Bagong taon, magbagong buhay. No anyat na ito ding nga oras kakabsat, ikarigatan tayo nga makimit kadayjay na ito ding nga oras. Amen! Wow, hindi kayo sa maka-amen ng gagabsaat. Ayos ba mga kapatid? Amen! Oh, imbagita tanatalimma daw ti oras ti gimong tayo. Dati alas 8. Tatang gagabsat kat alas 9. So awan rason yung maladaw ang gagabsat ta. Alas 9 at gimong tayo. Okay, deto'y pay. No may panggap kakabsat, iti panagtrabaho. Panagtrabaho. Matay tatukak nga paddakam, kunana. Matay tatukak nga paddakam. Anak kahit nga sawan, naginad ka unay. Nabayag ka nga gunggunay. Hindi kahit nga sawan, agal alibtak ka. Paspasam ti agtrabaho. Time waits for no man. Ti oras agan andar, hanay sud agur-uray ti tao ta oras. Kunanagat, time waits for no man. Hanga ti oras ti agur-uray, ti tao, dapapanan na. Oh. So ipagpakita na kakabsat, nga amin, nga aramiden tayo, at dapatag na, awang masayang. Kadigiti oras, iso nga, masapol iti panagalibtak, nang runa ti trabaho kakabsat. Kat amom no, makadwam ni Pastor John, agbaling ka nga kuha, mahasa ka permi. Mahasa ka nga usto, matraining ka kakabsat. Padasam nga agubrakat construction nga iso supervise. Ibagaking ka, nalaing kanto nga pormanan. Ama, nalaing kanto nga pormanan. Kasi adot maadal mga prinsipyo nga talaga alinyado, perfectioniste, alinyado, talagang awang masayang, numabalbalin, kakabsat. Kuna na nga ro, DJ, kwagat, may panggap ti time dito eh. Ti oras ti sirrek ngamin kadigiti, daddo mga construction itakat 7:30. Ti bigat. 7:30, kat agawid ti 8, 9, 10. 11. Kuna na, sinot nang isuro kada kayo deta, kamali deta nga prinsipyo kuna na kadigiti obra, agasam kakabsat deta. Kuna dagat haan ngamin pastor ta, iso ngamin ti kwami, sumrek kam ti 7:30, agawid kam ti 11 o'clock. Kamali deta, sinut nang isuro kada kayo. Han na usto deta nga prinsipyo yung una nagakabsat. Kasano ko mga sumrek kat 7:30, agawid kat 11 o'clock, te oras ti pa nagmeriendam nga rudang kunana. Panunodam at usto ngagpaiso ka. 30 minutes ka ngagmerienda. O, di kayat nga sawon tal-talo oras ka lang nga nagubra. Han na makatarungan deta. Han na bale nga sweldo, ang kapay tinangat nga tong deta sweldo, basta sumrek ka ti usto nga pag-iso nga oras ko na. Kita kakabsat nga kina-stricto ti pa nagpatrabaho deta. No kasta ti porman mo kakabsat, talagang plaster ka, talagang. Amen. Han na dapat hanggang mabaling nagbakbakoteno. Hanggang mabaling patay-patay kakabsat, talagang makangag ka. Oh, kat napintas deta kakabsat, kat amom kadagiti amin nga nakadwaking kwa na, no ham mo matake di pa nagungot na kakabsat, talaga ma-offend ka. Ngam no maawatan kat kunam, dakkel ti masursurok ka deto nga pastor, akat talaga kakabsat, uray na riga, tagat ano sa matatiga po na kat dakdakkel di maadal mo, kadayjay nga panagkadwam king kwa na kakabsat. Oh. Amen. Nagsaya at ang gagabsat. So nga ang kagbunto-buntog.
Oh, ikang kay piti may isa, close tayong kakabsat kat na, jak na putan ta orasan kat ta, maganasan tayo. Oray ta, di kayo mo't agawi din kakabsat, da kayo mo't yan tabalbalay yon. Okay? Oh, next. May panggap ti pa nagtrabaho. Deto yung kakabsat. Do not just work hard, work smart. Oh, work is smarter, not harder. Kung nanagayam na ko, work is smarter, not harder. Kasi dito yung amin timang mangagteno ko ang statement. Don't just work hard, work is smart ko nada. Ngam ti statement ni Pastor John, work is smarter, not harder. No, adda may isang trabaho, halaan nga dete, you work harder to make it done, get it done. No, work is smarter. Be more, do the most efficient way. You can save time, save money, save effort. What is the most efficient way to get the job done, to accomplish it? Oh, isong ano kayam nga obraan ti 5 minutes at smart ka, agad obraan ma, kaysa di 1 hour mong engkar-kariga, tangkat maubra mo lagayam ti kastoy kalaka. Oh, isong kakabsat talaga dito agad practical nga aspeto iti panagbiag. As we can learn in Proverbs 30, 24 to 28. Proverbs 30. There be 4 things which are little upon earth, but they're exceeding wise, smart. The ants are people not strong, yet they prepare their meat in the summer. Proactive. The conies are but a feeble folk, yet make they their houses in the rock. Awan depends na ta, nakakapsot da, nga mapanda agdulin, mapanda aglimeng, kadagiti bato, di kad protektado da. The locusts have no king, yet they go forth all of them by bands. No may sa awang magudilan, nangam no aduda kakabsat, kala na sang kabuyutan. The spider taketh hold with their hands, and is in king's palaces. Da tayo kakabsat, ada saka tayo ka nakamayamayat, makatakder tayo makapan, di tayo makastil ti palasyo, jay spider at jay, smart. You see? So nga, kadagiti pagubraan tayo kakabsat, permit gagat tayo, angam no di tayo panunutan, what is the best way? Baka danasay-saya at pay nga napimpintas nga wagas nga panangaramid, tapno al-alisto nga maubra deto, akat iso iti dapat nga aramidin tayo. Work is smarter, not harder. Amen? Oh, kita mo kakabsat, nakamaymayat. Oh, so adot na dahil tayo itang amalim kakabsat. May panggap iti prayer, may panggap ti stewardship, may panggap ti soul winning, iti panagserbi ti Apo, and other practical things in life. Kadigito'y kakabsat, hanyo lang kung mga insurat nga dete, alpasan inragap mo di notebook mo, no di kat adalam, kasi deto'y kakabsat na pintas ng no di mo pagbiyagan, agat hamo may experience di kinaimbalito kan na ti biyag mo. So nga, imutek-tekam kat kunan, anangata dito iti masapul nga i-apply ko ita. Anad to iti na-apply ko, anad to iti saan ko pa nga na-applikar. Siguro, mangrugya akon ka, deti ko, Christian time. Pilipino time namin eh. Oh, always late ak eh. So nga dapat ita Christian time. Agal alibtaka ko, apo, ikanak wisdom. Na talaga maudi ak. Oh, tibay may isang ako ni Pastor Junggat kasla kumaida. Kita nyo agpaubra ko matong bigat. Kung kunayo, agpaubra itong bigat. Lunes, Sabado, pelang kakabsat, nagatangan, di kita, ano daganan, materyales, di kita darat, na i-prepare amin na yun. Tapno no sumregan kakabsat, iti Lunes, talago, brang kakabsat at nakaprepare. Tapos no, di kita, talagang check na kakabsat, agbat-batil da kuma. Kat siyempre no, duma, uray kat porma kat, di na mo check no maibus gayam ta semento, san tulo agunin na ibus, awan semento tayong boss, kunani, sundo pala panaggatang. Agungat no kasjay kakabsat. No adapay nabati nga sangapulo nga semento, kat makito yung adupay ta maubra, inka i-orderan ta i-deliver da itantap nun uray na ibus ta semento nga sangapulon, adda mausara si igod. Talaga, nasakbay kakabsat, advance nga panunod. Okay? Ituloy tayo ito, adupay kakabsat. Adupay. Ngem, digito nga banag, nagmayat unay nga prinsipyo, insights from the Word of God. Tapno adadda nga mas effective tayo di pa nagserbi ti Apo. Na-share ko dito, tapno may sat panunot tayo. Agkakapanunutan tayo nga members iti HBBC. Okay? So, itangarod kakabsat, agkararag tayo. Lord, thank you once again. Kadigito'y nga naadalmi ita,
Kat may panggap ti pa nagserbiking ka, tulungan na kami nga saan kami agbalin nga pabaya, iti ministry. Ken saan nga ti bagimit unaan mi, no di kat ti paragan ka. Ken kastamot na po nga hang kami nga agalalangan, nga ag-take step kadigiti, kasla imposible nga banbanag, gaputa si kaapo iti kadwami kadigitoy. Ken uray digiti practical nga bambanag lesson iti panagbiag. Apo, nairampak, di gito'y kakabsat nga nagbuya ken nagdingag ita. Ta naawatan dakat dakkel unay nga makatulong Apo Diyos, di gito'y nga prinsipyo, iti panagbiag ken iti panagserbiging ka. So Lord, continue to bless us, and bless Lord Pastor John. Into no 21 pa lang ti birthday nang itaapo nga sinelebraran mi. And kwam ti gloria ken dayaw. In Jesus' name we pray. Amen and amen.